Susang saram merares marga Idane para pamirsa lanturan titiang antuk ngatur ninganya. Panemanya raris kadiangan idu sang saremiu memakinya. Dor nyuno Pikayon antuk ide sang saremnya mangna digelis arau kerikeun kena iatnya nih. Pemargi ide nih nyunut jalan tikus punika kemarginin. Saget sampun prapta Hide arau napak perikurin denah ayatnya reng tegal kuruk setera ingian punika wantah je pemucuk genah ide sang para bujana wijaya ngawen tenang yatnya iriku paring tegal kuru seterene gana kenang kocap ide sang paran mujana mijaya termaning panyak ide ni semuyuk pacang nangun yatnya sami mau tamu sang saram ya sang saremieu ring baos ibun nidene nika kiawane nari sesampun rauh ring genah iatnya irika ring bucu sane sarung irika ide menang ngesil irika ring genah sane sarung Ang
tuanku saking genah kesane saru peteng itu sang saru menyuyakti ngon bengong itu nyingakin ya denyaka kepikayonan tukide sang saremiya wiyakti patut pisan manut kadigaterene yan nyani desang para bujana menjaya dahating luweh mau tamma sesampun memargi parikaramu nyani demi yen baosan ipertak jane banyak ide sang para buyati maka sami semuyo ngaturan ayah alet satya bakti banyak ini sang para rasa-rasa cenik kelih tua bajang maka sami semuanya ngatur ayah sesampun kecingat antuk ide sang sarmeyo mejejer-jejer rasa dikering ajeng ulamane maka sami sampun ngerauhin maka sami akeh pisan ulemani desang para putur maning sampun maka sami ngerauhin penyangerani dari sampun yakti maka sami kecumawisan genah jenek para ulemani malingi dawa gapura turun ningayang titiang panemanya parikarama iadnya ni desang para bujana mijaya sampun kekawitin
manut inde bile-bile sampun arares sidek kemargian pari karamo yadnyone tata titip pula palih yadnyone maka sami memargi nganut tininde uyati wanadana semua wadana sangat nada ne mangken aturun ningayang titiang ya kocap wenten silih sinunggil semeton ide sang Prabu Jana Mijaya sang Sudraja boyo jewenten tios persengan ingyan puri kesemeton ide sang Prabu Wanta jitu sang Sutesena Idra Sara Sutesena dua ning wantah jema semeton sareng ide sang Prabu Jana Mijaya nika kiawinan ide taler nyarengin nam tamang nabdab karyani deui sang Sutesena nyelehin nam tamang punika yatnyani de sang Prabu rares irika kecinga wenten asu boyo jewenten tios wantah jitu sang saremiu